Көріп тұрған Devletlands сатылады. Yılı 1995 yıl. Motoru солярка мотор. Печать басылған. Документальный солярка мотор қыдыр біргәлігі. Yılı 1995 yıl. Машин саз. Bir кілтте янып тұрды. Передоклар ішлейді. Машинда технический іш жоқ. Бәрері нормальный йөріп тұрған машин саз. Bu maşının бағасы 35 milyon so'm aytылып turibdi. Üstünde azmas qaytib kelishib beriladi. Egasinin telefon raqamlarini qo'yib qo'yamiz. Maşin Qoraqalpog'iston Respublikasi Berniy tumanida turibdi. Do'stlar, kanalda yangi bo'lsanglar obuna bo'linglar, bir like bosib qo'yinglar. Bundan ham arzon mashinalar qo'yishda davom etamiz.